internet ke bat nom to hin rek mbakto ndor nek an émission fe ndax sax i mbage pang no xigarani na xaja kino ki ndaka jege jek anone nongate an o ndiki lom de tene dongo taga rek ndaka yok no xupu comme jëf day len koy to watu waga jekka te jegma indayka ngarta nga jegma continue na aci ñi andone o taxna ke fopa jeg téléphone mbaro mbade es fogame imbag ani golle fo simangol d'abord bo ingaran lamit ne o ref an facior sukay gen marloc facior sukay gen marloc yakara me beseke a jega na andone gatano nana ki ganna mais bo ingara a jega jigo ndik nga leyona te ref ko andone wax deug yalla abisi lien o foko ndax xaye sattu sukay roga yirmin fitna sandikoli a jega nan boktina ma digej feke lay nitam aji kalu mono tende san tef ko andone cheikh jo foko ndax wak adda ko tago ndik bo an ndax keni tam foko nik andone wena nan gilo ka o fet xana jeg ndeysan wa andone ngene fadinda ndiki o fogo ref me bugo je tayte no ndiko nducu no nga andona ye imbug ambugu génération fena madi andone ereke ombar tere marine wadam mof na to marit cerum la cejak engoy ka adam jom adam aret marché antiquaire tew men refo mako ha andone we ndef na men hop we maga ha mamen mayer to mbara gar bo mbinde sa yegnam tige te yegna hamateni arefa nga mbud som han fiidin o mbud fiid nan noxid nanamit ka giña xama ndax mbar yete janga njom taga hatum Dakar garidna o feke 78 gatum mi o mbara jangi njom 77 kon o xemof nami wana yaga roga so uden dem mada chom ke garan yo fin partout anyo hore landeta ndana njonges kon onde jinda an anda jinda ngo jinda mo nyo anda jinda telefa marin nde jufin adam sukayin ino ko ibo iya gatig tembara ma fa baja kando hidme we mbudna njom na fim la fi wa mbudna njom na ndangat den andu ne mbira maftina fangendu woni tale jego ten fudi no ndawe mbuduna den bago mollote ingar menit na walla ingentan njopir men fa carrière no mbar o mbaro mbade feke ten lamin ku rogi manegu ye e mbaro mbirne eto pato yo mbar kenre ukim lamin ku woni no mbara wasa injom elema ke no mbar hop me ke soba in fude ginum ndate moñe egam ten te fiyanel nu ref na binne ke tegenna iyo nga men nyama men teranga kon tiga garanga ref sargal bakari chora alayin engid mabak tella yelo mbar gar bombi des alaya en refom mak garidit sallani din yegnan ne kin jege daragana o ken tandu kin jege tigana nawle kin jege tigana wembug o mayere fo natig ayo na fawo to fa kawe tanwe la wetando to njo mare utiga ando na ino mamarinda pet iran o jumbe nda hare danga njob na war e na o lang meke imar hay aje gakima i et kangim aje gakima i bakit kangim to ne kenul le ne njo minyal mama rangi me gangi me sande njo kander sande njo kander me ipangit kan ten reve eta mote wa humahum tabax no ben kon nu anda e reweti gande njom te fanyan gile ne sidwa ga chare te gawul mbakatere sambo jama fan miro yumi da cerke akima kaga deni yodegu ipang anga hen injang korjiye la mbasa no hamundo sigaten lola jamba juma akim cosaan no jumbe kere kambag enget anga bongi makima betak fafa ko betak sulu betak wino ina charo ndi kimbas to takke ipangin kon inu ngidma nun tige ke numbi yidna o nyow fa ka ware waro wetando xel o nyow waremo
o kin we an met kete an derna ande rona we no andi de wala ngereti andi di ka an e rona wagino bo an dati go andi yaga bog dan roga damta in o kin cosano bayda di kanga me ke sahil asufa kima fa chur suka inda cham simem koy cham verah nan lank njoka wa njal ade parce que ma digay in bogu yaay o tar no mbar o ya fap no mbar o tar o herim na ya ma digay den bogu yaay fa fap are fo tanes ma digay in bogu yaay o mbara ref kel fa in maga bugi im gi njom den mosimo bugi im fu gi njom den den taw buge sat njom na den fimla il faut ko yana im bade fimla in bada bad bon nga ga ci nguy na fañi marsaj maga la parce que bugi mo fay njom na jam ñaajo nga am parce que jam ñaajo yaru bi bugi mo fay njom na dikin cakala ra jam ñaajo nga i ci waden nga bo gi njom na so wel ranga da ba di ba de ko korone ma du fa dalu na autoler kala e adalu awen na ranga da sa kontal korone ma du fa intervention mo mbar fa ma dige yokin fondo ko mare nga it o tar ma dige fa no mbar opino te fopino ko warade are ande fu dane mi présenter elle la mamosa e amosa gidde bandong ne farjer donc wagate farij ken de nyaaji dune vraiment alal tay amosa alal dayte nawle indef keke illa ino fop biyegun ino fop madun i ke kina gatna don tenit ndef gidim saate fane gidim mako ke mofna kam in ajiga anna dina jiga andirna den mais ke bakari djoufani retraité docteur are fare du hôpital Dantec tenin Raymond Diouf ina andare mo ngapa wana Ousseynou Ndiaye Bakary Ndiaye Michel o hana ita fog andare groupe fane yate dom ina cewde ga in pay wana fop Oussey Gabine Assanine ne kere fa Marie Thior fa Ndey Diouf wen fop jigen Bakary def kon boko hana refa Mori Thior Ousmane Faye c'est ku kaling fane ke layek na nen fop mbiu inde bandong ngidim adna fane it nda ko gi njom imbuga tenom to hidar gi njom no serer awa nga ndu ko tel na serer lu ko tegna mais te ma fil tel na serer ma fil tel tuba olof wen na ina yak gi njom no serer abisa in jom den bo i usuli ira ndam ram bagas ma firta na lenga anderna njom ñal dal fa dak gi njom ñal mi fogam layan ma président fane na ko meke zone fane kem fim le lan be gi njom ñal hana nom to hit to mal rek wa gudam ta intena adon ten loi iso gondam ten kon me gidma Bakary une fois encore wax deg fi wete sob nam binne it ndalin na in na mbini sobu men kon bok day ya jan fop angé man fop am mo fam mat surtout ma hawa wala ondokores nges ñam ne fora lol wala gayro ken wala no ten mom borom ba xarep neena nandu wala alaji kon jarejef Thior merci immi ñambuke la ma jege andara futon téléphone bon a jegi débat ka illa Allah in wesimna non na kon non fasima wol non o xito leke xedan rogu yalla batin te refo xito la andona ye nu ngeta men ren xedan i nget men ban amin way amin ala ano waxna la ya tamsiran e agen marsulu si Asimel Diouf tamsir Diouf agen marsulu i andam me na génération in wala ngay tamsira mar rek xana andin e te ref carrière no mbar ten mbisidu in men e fi andona ye den agentuna sa jom illa le njoma faga ino ka ile njoma faga o ga nga gor ma ko buda te chom fop ken ref kenu le ya ke heke abisidna i njom vakata de nyal i mbar yedem biya poalur yen imbi raw ga du fa tiaf i yen dem biya poalur lele te jegna den wa ano ya awi mafre la tiaf nda imbiya raw ga du to mbiya a tiaf i ndax mbir ne men toujours refu mi hatona raw ga du ref na tiaf o hena mafre la tiaf ten na mafre poalur donc ingara ngan kaga e ko no wanda e imbuda na mbar mu refna
i ke fudananuma fop o feso leng rek ga umo xa andoona yee o mbaara dama cafale ten a ɓekin nder a cafa ke ten to mamar layere Mam Ndour fa ngeesin nda fa ngeesin a geno i sutooxanga mar mbuud ngel nu te waagna ino mamar fop lengi yaate dam ka cafale ten bo a ɓekin nder a cafa ke ten te waasa njoɓ a jega ngel na mi xa maaf rel a caf oxe ke rot ngel ne yete ana fa poɗa foɗale